हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। दिस इज न्यू डे न्यू ब्लग। आज चाहिँ म बिहानै क्लास गएर एक प्लेट पढेर अनि यता सुन्धार आएको। मेरो चाहिँ यहाँ काम छ अलिअलि। अनि हेलो, अहिले चाहिँ म यता सुन्धार आइसकेको छु है। मेरो यहाँ बिहानै काम परेको थियो अनि त्यसकारण म चाहिँ यतातिर आइसकेको छु। म बिहानै खाना नखाइकन आएको अनि अब कति बेला हुन्छ फर्किँदा थाहा छैन। बिस्तारै भ्लग बनाउँदैछु, सपोर्ट गरिदिनु होला है सबैजनाले। दिस इज मन्दिर। म जान्छु होइन, पालो कतिसम्म पुगिसक्यो। पालो कतिसम्म पुगिसक्यो है त। टोकन नम्बर 0024 काउन्टर। हेलो, अहिले चाहिँ म बिहान भोकै आएको थिएँ नि त, अनि त्यही भएर यहाँ हस्पिटलको क्यान्टिनमा आएर यहाँ मिटी र ब्रेड खाँदैछु। पालो लास्टै ढिलो आउनु गयो, त्यही भएर भोक लाग्यो अनि खाना थालेको है त। बाबा चिया टिका लाउनु लाग्यो है। अब बाजेले टिका लगाइदिनुहुन्छ। अझै टिका लगाइदिनु न। टिका लगाइदिनु। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वामिनिबोधं पापनाशनं आपदवरन्तु लक्ष्मी तेजैषदां प्रार्थनासन्तु पुनः सन्तुमनः सत्नां नसुतुनाकाल विद्युं श्रीमन्तं ब्रह्ममुरारी विवृन्दकारी वनु शशिभं सुदश कृष्ण शुक्रासैनविदः कृतं सर्वे नवगा शान्तिवन्तु सदैव शान्तिवन्तु। ओम नमः ब्रह्ममुरारी त्रिवृन्दकारी वनु शशिभं सुदश कृष्ण शुक्रासैनविदः शान्ति गरावन्तु सर्वे ग्रह शान्ति गरावन्तु। टिका पनि लाग्यो। पालो लास्टै ढिलो आउनुभयो कि आएर अनि म खाजा खाएर नि आइसकेँ। अब पालो आयो कि त अझै आउँदैन होला। पालो लास्टै ढिलो भइरहेको कि आज के भयो यस्तो। पालो आउँदैन कि अब अझै पुगेर दोकानै देखाइरहेन कि। दोकानै देखाएन। यस्तो कालो आएर मान्छे कालो भयो होला। हेलो, अहिले चाहिँ म यहाँ बिमामा इन्सुरेन्समा स्ट्याम्प लाउनलाई यहाँ नयाँ बिल्डिङमा जाँदैछु है। बिमामा स्ट्याम्प इन्सुरेन्सको स्ट्याम्प लाउनलाई लास्टै ब्याक हुने हो। जहिले यार आज चाहिँ म मम्मीको लागि आएको के खासमा भन्नुपर्दा। म यता हस्पिटल आइरहेको। अब अहिले पो खुल्या छैन ऊ बिमाको यार। ल, बिमाको सर्लक्कै बन्द रहेछ त अहिले। In Nepal, everyone leaves with a smile and is eager to return. From the moment you arrive in Nepal, exploring its towns and cities is a fantastic adventure. It has a captivating spiritual vibe, but it also is a place where you can become a true explorer. Nepal's outdoor activities and delicious gastronomy will unavoidably fascinate you.
Here are the 10 best places to visit in Nepal. But before we get started, subscribe to our channel and turn on notifications. Number 1. Kathmandu. Kathmandu is the capital city of Nepal. And we assure you, this city's downtown is different from everything you know. The first thing that'll surprise you is the diversity of colors and aromas. A unique mix that will quickly make you feel immersed in a different culture and with a lot of mysticism. It's a very dynamic city with exotic shops. In the capital of this country, you will find a large number of temples. We recommend visiting the Swayambhunath Stupa, known as the Monkey Temple, and visit Durbar Square. हेलो गाइज, अहिले चाहिँ म हस्पिटलबाट काम सकेर घर फर्किँदैछु। आजको भ्लग यति नै हुन्छ होला। अब हामी अर्को भ्लगमा भेटौँला है त। ल बाई बाई, नेक्स्ट भ्लग।